skoro sve naše je falsificirano. Naša je historija falsificirana, naša kultura. Sve je naše falsificirano. Vi samo, kad dođete do nekih dokumenata, što iz Zagreba, što iz Beograda, mi smo bili predmetom falsificiranja zadnjih 200 godina, ali unazad 2500 godina. I o to našem porijeklu, ko smo i kad smo došli, i da li smo došli, ili smo bili tu i tako dalje. Dakle, mi smo došli, vjerovatno nekad smo i mi došli, ali Bošnjaci su starosjedioci Balkana. Sa negdje do 3000 godina možemo da tragamo unazad. Čuli ste za tvrđavu Rast. Međutim, ta tvrđava Rast nije Rast, nego Arsan. Ilirska prestolnica, za što postoje vrlo jasni istorijski dokazi. A znate koji je najveći dokaz da to nije srpska kolijevka Rast? Činjenica da je pristup zabranjen. Najveća tvrđava u ovom dijelu, u ovom regionu, zatvorena za turiste. Zašto? Pa pored mnogih turista običnih koji možda to ne razumiju pročitat, doći će neki što razumije to kamenje tamo, pa će reći ljudi, ovo vam veze nema ni sa rasom, ni sa srpskom državom, nego je ovo ilirska tvrđava stara nekoliko hiljada godina. Zamislite, nad samim pazarom, tvrđava na nekoliko hiljada metara kvadratnih, nedostupna turistima. Gdje to ima na svijetu? Evo ima tu, nema nigdje, ali tu ima. I općenito, kad jedan narod hoćete da istrijebite, svaki agresor kad hoće da uništi jedan narod, on želi da legitimiše temu, da legitimira, metu. A da biste legitimirali metu, onda vi morate da je dekultivišete, da je proglasite nekulturnom, divljom, stranom. I zato su nas ovdje pokušali predstaviti tako, da smo bez nacije, bez kulture, da smo stranci, da smo došli, da su nas neki Turci tu ostavili, tako da. To su sve gole neistine. Dakle, mi smo ovdje domaćini. Ako je to bitno ko je domaćin, mi smo domaćini. Dakle, prije Slavena, prije Gota, pa čak prije Kelta, prije svih tih naroda, mi smo ovdje prvi. Mi smo ovdje starosjedioci, unazad nekih 3000 godina, možemo da pokazujemo. Dakle, ako je to bitno, kad je državnost Bosne u pitanju, pominje se Kuliban, pominje se Povelja, mnogo je to prije. U 4. vijeku, čuli ste vi kada je podijeljeno Rimsko carstvo na istočno i zapadno. Taj imperator, zvao se Teodosije, kad je dijelio Rimsko istočno carstvo dvojici sinova, on je pravio granicu od sjevera prema jugu. To je današnji taj pravoslavni svijet i katolički. Pravio je liniju i kad je došao do Bosne, šta mislite, kud je prošla linija? Sa obje strane Bosne. Sa obje strane Bosne. Vi to nikad niste mogli pročitati negdje. To je sakriveno. Jer to je značilo prve granice u Evropi. A to je značilo prva država u Evropi. Prva država u Evropi vam je Bosna. 375. godina poslije Isa alejselama, odnosno nove ere. Ali jedan detalj je ovdje bitan drugi, a to je, kad su došli na vrata Bosne, car Barbarossa, Fridrik, kad je došao na zapadnu kapiju Bosne u Krajini, nije mogao da prođe na silu. I onda je morao da pregovara sa bosanskim banom i pregovarali su da mu dozvoli da mirno prođe, da ne hara, da ništa ne dira. I potpisan je ugovor. I potpisuje se ugovor između silnog cara njemačkog Barbarosse i ovoga našega bana. Naravno, naš ban potpisuje bosančicom
lijepo, puno ime i prezime, a car ne zna da piše, nego crta krst. To vam je civilizacijski odnos, kulturno-civilizacijski odnos u tom trenutku. Da li ste to ikad mogli negdje pročitati? Ma niste! To je sve sakriveno. Sve je to sakriveno. I danas imate autore, pisce koji pišu šta je nama donijela Austro-Ugarska. Eno ga jedan nezavisan, čini mi se gore, skandinavski jedan autor je skoro objavio jednu studiju, da je Austro-Ugarska likvidirala, ubila 173.000 Bošnjaka. 173.000 Bošnjaka. A naši pisci, naši intelektualci pišu kako su nam donijeli kulturu, donijeli nam pivo i svinje. I mi to zovemo kulturom. Dakle, a ovo se sklanja. Naravno, nisam ja ni ništa tolerantni ni prema Osmanlijama, ni prema Turcima. U redu je. Ok, donijeli su nam islam, hvala im i tako dalje. Allah daje uputu kom hoće. Ali sa aspekta nacionalnog oni su nam jako dužni. I jedni i drugi. Naravno, kada se čita historija, ne možemo se mi emocionalno vraćati tamo. To bi bilo bespotrebno, to bi bilo pogubno. Ali se moramo vraćati, ako ništa neko ko te je nekada okupirao, pa ne može se sada ponašati arogantno, jel tako? Mora bar malo biti, bar izvini, pa eto bilo je što je bilo, hajmo se pomiriti, jel tako? A ne sad, okupirali te, držali te pod čizmom i onda još sada se ponašaju arogantno i dođu da nam drže lekcije. Pa ne možete da nam držite lekcije. Ako smo sve to izdržali, mi smo ovdje fakti. Nakon Austro-Ugarske šta se dešava? Dolazi takozvana Jugoslavija, odnosno Velika Srbija, onda ona pravi svoju elitu. Ili imamo dvije koncepcije, odnosno dva sloja elite. Jedna pro-srpska, jedna pro-hrvatska. I vi danas kad imate te naše pisce iz recimo prve polovice 20. stoljeća, jedni se izjašnjavali kao Hrvati, jedni kao Srbi. Ili imate jednog isto pjesnika koji se izjasnili kao Srbin i kao Hrvat, i ja tražio šta je bio razlog, dok su ga jedni stipendirali, on se izjašnjavao kao Srbin. Kad su mu oni drugi dali stipendiju, on prešao u Hrvate. Dakle, to je naravno tragikomedija i nešto što nažalost je prisutno do dana današnjeg. I vi danas pogledajte ove strujanja naša po Sarajevu, po Bosni. Vidite, neko se zalaže za neku opciju, samo malo prokopate, vi mu nađete neku stipendiju. Vi mu nađete nekog sponzora, nađete ukačen tamo na neki ukačen. Jel na NGO fondove zapadnjačke, jel na turske, jel na ove, jel na one, jel na političke. Dakle, nažalost, nedostatak elite proizveo je fesad, korumpiranost, jedno raspadanje tog moralnog tkiva kod Bošnjaka. Padom Austrijanaca, odnosno padom bivše Jugoslavije, dolazi komunistička Jugoslavija, isto tako. Ona pravi svoju. Zapravo tu dolazimo do te vjere Bošnjaka prije islama u Bosni. I tu ima jedna velika zabluda koja je ili namjerno ili nenamjerno isforsirana o tome da su Bošnjaci bogumili. Bošnjaci nisu bogumili. Nikad bili. Postoji tvrdnja da su bili patareni. Nisu ni patareni. Bošnjaci su imali svoje autentično monoteističko hrišćanstvo. Bogumilstvo je dualizam. Bogumilstvo je jedna od pravaca manihejske ili neomanihejske učenja koje dolazi iz Perzije, od zoroastreizma, međusija, i ono je u suštini dualističko. I bogumili su zapravo matično bili u Bugarskoj. Patareni i Katari su bili također kao frakcije manihejskog učenja, dualističkoga, u Francuskoj, Italiji, Švicarskoj, to je taj prostor. U Bosni su bili autentični bosanski hrišćani, monoteisti, koji su svoj monoteizam dobili preko Arijanaca. Kada je Arije protjeran iz Nikeje, iz Južne Azije i tako dalje, on je pobjegao, jedna verzija da je deportovan u Ilirik, to je prostor Bosne, a drugi da je sa Gotima, u velikoj seobi naroda, došao ponovo do Bosne. I on je tu začeo monoteističko učenje hrišćansko. I ono je ostalo. I zato su Bošnjaci proganjani vjekovima. Jer su oni smatrani
i za zapadnu i za istočnu crkvu kao otpadnici, odnosno heretici. Zašto se pojavljuje teorija o bogumilima i o paterenima? Oni su se miješali. Kada su bili napadani bogumili u Bugarskoj i patereni u Francuskoj, oni su bježali u Bosnu, jer je Bosna imala neku vrstu autonomije u okviru Rimskog carstva. I njoj je bila priznata i neka vrsta vjerske i političke autonomije. Čak u jednom trenutku, jedno vrijeme boravio takozvani bosanski papa. Postoje bosanski papa, koga Rim zove antipapa, a zapravo bio patarenski papa koji je pobjegao u Bosnu i onda je tu opstao. Čak se u nekim izvorima navodi da je tada još Bosna imala neki svoj univerzitet. Prije Bolonje, prije Sorbone, prije svih, tako dalje. Dakle, ja samo bojim da se mnogo ne iščudite, recite šta li ovaj muftija. I samo vam pomalo pričam, a ostalo ćete moći ako bude u knjizi da pročitam. Načelno tada tvrdili. Sada to više nije načelno, to je veoma precizno. Dakle, ovdje postoje snage koje i dalje dominiraju političkom i općom javnom scenom u Srbiji, to su SPC i SANU, bez obzira ko došao na vlast. On u pokušaju da se izvuče, imamo samo jedan primjer koji se tragično završio, to je Zoran Đinđić. Svi ostali na kraju dobiju ceduljice ili naloge kako da se ponašaju se definitivno i to napisano u memorandumu 2 SANU-a, gdje je jedino vlastito ime pomenuto je moje ime. Ne znam da li to da shvatim kao čast ili kao prijetnju.